Clear tu le ngai thla tu te Carter tho tran ni chibai le vek u le Cartop lama inkhe result soi tur tam tak a oma chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga football Thu Leng te po ngai nom tak om le nuala chung te chu thlir ngai thla ho na kan nei le buk don nia Cartop inkhe la hian US League Cup final atang hian bul tran ta ila Cartop pa inkhel monom taka Seattle Sounders le Inter Miami te in machona Seattle Sounders lam avan Mizo ka antranga tukin lama final in khel monom taka hian Seattle Sounders lam hian Lionel Messi khel mek na Inter Miami hi har salutuk lawin sithum fain an neya champion no mo hi an choita ane he inalna champion la Inter Miami lam ero avan duaizo ka antrang thong he inkhela hian Inter Miami lama hian Luis Suarez, Lionel Messi, Rodrigo Di Paul, Sergio Busquets Maibaka, Jordi Alba ten bul antran nga la an squad hi chu acha angreng khop mai chuti rualin team ngel nget sa Seattle Sounders nameroin game an thunun zoka Lemon Field ta inkhel munom taka minute somni parukna Seattle Sounders team tan Roldana Sim sak Atrendi Rosario an striker chun ma an hruina goal aron khonga Lionel Messi le a ho te hian thei top chuin an nor le ta hun tha po anin siam ve nual ane amai ro chu apoi mo goal an khung thei lova an nor lo torin minute somriat padina goal an chhuale penalty train Alex Roldan chuan Seattle Sounders tana an goal nina aron chhui lut leya minute somriat pakwan na Paul Rotrok chung goal aron khung bel le har salutuk lo hian sithum fai Inter Miami hi an neya Western Conference lap hian sithum fai Lionel Messi khel mek na Inter Miami hi nein champion no moi an choita anne Lionel Messi khel mek na Inter Miami lam ero an champion no moi hum him theilowin avan doi zoka an tang thong English Premier League lama lut vele ta ila Cartop in khel monom taka Chelsea lamin point home an lo chuaka in ridni zan lama in khela hian Fulham chu Sydney fain an ne he in khela han Chelsea han goal shot tum som pathum an neya United laga point lo chuak lim Fulham hian goal shot tum som pakhat an nei ve bok he in khela hian Chelsea lam tan thil poi tak mai hun tir lama a thlenga inkhel antran deuh chau ti hian minute riat na chho leka liam dilap an center forward chu liam wanga lak chua ania hun rei tak achol angai te poin arinom hemi nu hian soisel lo takin minute somni pathum na Fulham goal khung chu pomsak an nilawa video assistant referee enani nuwa he goal hi pomsak an nilaw anne he hian soizui a lo chunzom ta zel thong Chelsea lam hian an nor zui zela first half hun top market additional time minute somnga na rig dona Joe Pedro chon Enzo Fernandez siam sak atangin ma an hruina goal aron khunga Chelsea azom noa goal akhung chho deuh mal mai minute somnga parukna Chelsea lam hian penalty an hlo chuak leya penalty hi Enzo Fernandez ang goala achui luta Sydney fain ma an hruai zuita anne hemi nu hian team pahni te anin norton zaka goal dang ero alubel zui talawa Chelsea lam hian Sydney faya hne na changin point home an hlo chuak ti hian table tharbera hne na chang team Chelsea lam hi khelthuma point sarinen pahni na anom zui zela avan doi zo ka tang Fulham ero point ni nen som pariat na anom thong Tottenham Hotspur lam ero an changzo talawa an mani mola ngei an Kingpui Bournemouth laka sikhat fain an tlom he inkhela hian Tottenham Hotspur hian inkhel chungzong in targeta shot tum khat chau an neya Bournemouth lam hian goal shot tum somni zet mai an nei thong inkhel pumpui thlira ero Tottenham Hotspur an thazoka Bournemouth avan nei zoka an tangta anne he inkhela hin minute nga na leka Evan Nilsson chon Bournemouth tan ma an hruina goal a khunga hei bang goal dang lu bel zui talavin beisailo zok Bournemouth hin point home an hlo chuak ti hian Tottenham Hotspur he khelthuma tum khatnan tlomin point ruknen palina an la om zui zela
Bournemouth lam hi khel thuma point ruknen pasari na an chho thung Manchester United lam point van nei thlak takin point thum an sual chuak ta nge ya an king pui makai third team Burnley chu goal thum goal nin an ne Old Trafford in khela hian goal shot hi United hian trum som ni paruk an nei ya Burnley hian goal shot trum ruk nei ve bukin in khel pum pui thlera po United team an chung nung zoka atopa awanei zoka po an tang da ram an ne he in khela hian minute som pariat na leka United team hian penalty lo chuak ngei turangai an ni manna ma se video assistant referee endikani noa penalty pelavin Burnley lam hi free kick chui turin an tita zok anne United team hian an nor zui zela minutes som ni pasarina goal an khung tange Josh Cullen chuan an lama Burnley player hian atiluta season kalmeka an lama tumni goal a khung na anita anne tihian United team hian sikhat fain ma an hruai zui bok chuti rolin United team tan thulo momlo tak hriat tur aum ve leha minute som thum pakhat na an forward Matthews Cunha chu hliam wanga lak chu ania hun engemaw chen chu ani po hi achol angai do ne tardan anne karto pin khela hian club lian kan hanti angchi player te in hliam annom nual anne United team hian first half a nor zui viau ma se goal dang alubel zui talawa second half minute somnga pangana Larsen a siam sak atangin Foster John Burnley tana ansipur sud na goal thatakin aron khonga game borok po atang le Mase United team hin annor le masak bera Diego Dalot siam sak atangin veilam atanga ball aron dalu cho Brian Mbeumo ti boy tu nei lo chun thatakin gola achui luta United tan Premier League a goal masaber andi sui bok United team hi lom viu ma se goal an chuale vat thawa minute samruk paruk na Jadon Anthony chuan alte bayan dira che chol nang chingin goal aron khung ve leya game borok chu tang to tak anne hemi nu hian goal dang alubel to don lo niin alang manna ma se hun top don trepa United team hi an van nei khop maya penalty an lo chuak Anthony chon tru lo tak mayen box chunga Amad dialo chu akora apo saka video assistant referee endik ani noa penalty a choi zuita ane penalty hi United tan an captain Bruno Fernandes son chuilutin ma an hruaya goal dang lubel zuita lavin point hum an lo chuak tihian United team hi point li an lo chuak veta khelthuma point li nen pakwana in son chaudorin awan doi jok tang Burnley lam hi Khelthuma point hum nen som palina anom zui ve sel bok pathiani zanlama in khela Manchester City an chak zo lova an ne ngei turangai Brighton chung goal ni goal khatin an lo barakhai he in khela hian team pani te heng goal sa tum som pani ve an neya ball possession le in pass dik konga ero City an chung nong zoka arizala ero Brighton avanei zoka an tang ta thong American Express Stadium in khel mu nom taka hian atira train team pani te in Norton a mu noma minute som thum palina Omar Marmos siam sak atangin Erling Haaland chon goal aron khonga City tana a game za a khelna hian goal poimo aron khungta anne City team hi an game khel nung bera khan an tloma tun game hi chu anonin siam thato don ni te point alang man a mai ro chu Anlay siam thatak tak lauti tilang chiang turin minute samruk pasarina penalty an choya penalty hi an team tana loin lanto James Milner chung gola aron chui luta James Milner ran goal akhung hi chuan a team te an chak lo ngai lo an ti kharil ru aronom zok maya chumi chu a thleng dik tareng bok goal lu nu revak lo minute somriat le pakwana Brighton team tan Karumi Toma siam sak atang gruda chung goal aron khung leya City tan han comeback na hun aum zui to lava beisei lo zok Brighton hian goal ni goal khata ne na changin point hum an lo chuak ti hian table tharbera ne na chang team Brighton team lam hi khelthuma point lin en som pakhat na an chawa City lam ero khelthuma point hum nen som pathum na an chuk thong Pathiani zanlama in khel ngai ven lober kartop in khel ngai ven lobera
Liverpool le Arsenal te in machona Liverpool lam awa Mizo ka antranga Arsenal hi sikhat fai 9 point hum an hlo chuak Enfield ta in khel munom taka hian Liverpool hian goal sa trum kwa an neya Arsenal hian goal sa trum som pahat an nei thung in khel pumpui han thlir hi chuan an in khel tok ang ring khop maya first half Arsenal an hlo zok second half hian Liverpool team an hlo zok thung an in khel tok ang ring hle tila kan phun khom felberin arinom soita khan atira train in khel a mu nom ngala first half mi ka hin Arsenal team hian annor na angreng khop mai minute nga na leka Arsenal team tan thilpoi athleng thonga William Saliba chu hliam wanga lak chu ani hi Christian Mosquera chun ani hi aron thak ane chuti rolin first half hian hlo te han soitur atam lo angreng khop maya target sot kan han ti ang chi phei chu hlo tak te soitur lavin an train ane second half hian Liverpool team an ron hlo chau khop maya minute samruk na Liverpool hian hun tha an nei ngala mase David Raya chon a team hi a chan him ane minute samriat pakhat na Martin Zubimendi chu Curtis Jones selaga thu lo takin a fola free kick so yen Liverpool tan free kick hi lazet mai atangin Dominic Szoboszlai chun aron chuya goal thei tura ngai lo lai ve yat atangin tepo kan ti thayang yet somthum vela train Dominic Szoboszlai hian moi zet mayen free kick hi achui luta David Raya tan ben chu man ngai na lo ane goal velam kin lama thatak mayen ball hi athok luta goal moi tak kan ti thei chiang nge hin arinom sikhat fine Liverpool team hian ma an shroya hemi no hian Arsenal team hian hannor zui viu ma se goal dang alu bel zui talova eberichi eze penalty hlo chuatur kan hanti ang chi te Dominic Szoboszlai handball penalty pek lo chungchang te ero soizui atam ang reng khop maya thil thleng dang lam hei ba ero athleng zui talo anne Szoboszlai a goal khung mang hian Liverpool hian point hum an hlo chuaka table po khel thuma point ko nen achung bera an oma point lo chu thei turang la lo chu vek thei chun an ni zuita ane Arsenal lam ero point ruknen pathum na an chuk thong Spanish La Liga lama lut chho vele ta ila kartop in khel munom taka he inel na champion thei tura kan rin zinga me Real Madrid in point hum an lo chuaka an mikhol Mallorca laka sikhat phur ma sajet ma se goal khatin ne na an chang Santiago Bernabeu in khela hian Real hian goal sa tum som pasari an neya Mallorca hian goal sa tum ko nei ve bokin in khel pumpui thira po Real hi an chung nong filor laka achak phuzok in point home an hlo chuak he in khela hian goal alut ma khop maya minute som pariat na leka Mallorca tan Murigi chon ma an hroina goal aron khonga tore chon he goal alu thein tura hian atho hlok le Real Madrid hian na takin annor leta hun thapo anin siam no la golero alu bel mai lo thong minute somthum pasarina an sipur an su tange nge ya din hai sen siam sak atangin Turkish Messi Arda Güler chon an sipur sud na goal aron khonga Real Madrid tran tu te chu phur to tak anne hun tampo aliam ma minute khat tempo aliam lawang tia Valverde siam sak atangin Vinicius Junior chuan Real Madrid tan ma an hroina goal aron khung zui leya Real Madrid team hian ma an hroi ma angreng khop mai first half a hin goal dang alu bel zui talava second half a po game atang le minute somnga pasari na Arda Güler chon goal aron khung leya ma se he goal hi video assistant referee endik ani nu hin handball alo mana Güler goal khung hi pom sak ani talo ani Real Madrid hian hun tha anin siam le nola goal dang ero lubel zui talovin Güler le junior te goal khung mang hian goal ni goal khatin ne na an changa point hum an hlo chuak ti hian Real Madrid thi khel thuma point ko nen achung bera anom zui zela avan thoi zo tang Mallorca lam ero point khat nen som pariat na anom thong he inel na champion lai Barcelona lam ero an chak zo lo thonga
an game khel poimo taka mol nei tu Rayo Vallecano nen goal khat ve in pe in an in ne tok he in khelain Rayo hen goal shot tum som pahni an neya Barca po hen goal shot tum som pahni nei ve bokin in khel pumpui thlira an in khel tok ang reng khop maya Barcelona lam hi an van nei tita ila kan soifu hialin arinom in khel munum tak maya hian a tira train attacking game kan munga la Barca lam hian Rayo Vallecano ball kanga an hanin pass so an khan lo thin ang reng khop mai Rayo lam hian hun tha po anin siam no la amai ro chu goal hi kan mu mai lo ane minute somlina lemin yamal chon athiam zia alan tira penalty a hlo chuak zui bok a penalty hlo choi chiang zet mai gola a chan tira sikhat fain ma an hroi zui bok second half a Rayo lam hian na takin an nor leta an thora po an sing tange nge ani minute somruk pasarina palazon siam sang atangin front pereson an sipur sud na goal aron khonga Rayo lam game bawrok atang zui hle Barcelona goalkeeper John Garcia che thadzan nilo phei se chuan Rayo Vallecano hin goal khung bel thein hun tha an neya an goal khung pahni po offside wanga pomsak an nilo nge ani hetiang khop hian Barca hi an tal boi ang reng khop maya point khata an lung oi thiam angai zui ta ani Barca hi point sarinen palina anom zui zela Rayo Vallecano lam hi point linen somna anom thong Italian Serie A lama lut vele ta ila kartop in khel monom taka Napoli lamin point hum an hlo chuaka an king pui kak leri chu sikhat fain an ne he in khela hin team pani te anin ne tok teu khop maya hun thra hi Napoli lam hian in siam no ring goal shot po tum somni te meu mai an neya golero an khung thei lok lo ani anin ne to ngei don nin alang manna ma se hun top ma hret hun top rol deuh thote po kan te thayang chu chumia chuan minute som ko pangana an gui sa chuan Napoli tan ma an hruaina goal aron khonga hun atop zui ngal deuh mai bok timing rem khop mai ti hian Napoli hian point hum an hlo chuak ta ani khel nia point ruknen achung bera anom zui bok Napoli baka hian Juventus lampo an chaka Genoa chu sikhat fain an ne he in khela hian minute som sari pathum na chuak turanga an soi reng mai Dusan Vlahovic chuan Juve tan ma an hruaina goal aron khunga hei bak goal dang lu bel zui talavin Juve lam hian point hum an hlo chuaka point ruknen pahni na anom zui ta ani champion tura kan rin jing me Inter Milan ro an chak zo lova Udinese song goal ni goal khatin an ne he in khelain Inter Milan tan minute som pasarina Dumfries chon ma an hruaina goal a khunga Udinese tan minute som ni pakwana Kenan Davis chon an sipur sutin Arthur ata chong goal aron khung bel leya Udinese lam hian be selo zok ni chungin point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Inter Milan hi point hum nen parukna an chuka a hne na chang team Udinese nam hi point li nen pangana an chho thong German Bundesliga lama po Bayern Munich in point hum an hlo chuaka Augsburg chu goal thum goal nin an hne he in khela hian Bayern Munich tan Serge Gnabry Luis Diaz le Michael Olise ten goal an khunga Augsburg lama Jakis le Kamar ten goal an khung ve bok ti hian Bayern Munich champion team hian point ruknen ma an la hruai zui zela Augsburg hi point hum nen pasarina anom thong Borussia Dortmund lampo an chaka Union Berlin chu sithum fain an hne Dortmund tan Serhu Guirassy chong goal ni a khonga Felix Mecha chong goal khat a khung ve bok ti hian Borussia Dortmund hi point li nen palina anin suan chawa Union Berlin hi point hum nen somna an chuk thong Erik ten Hag in goal mek Leverkusen nero an chak zo lova an chak zo lo dan hian soizui atitam hle he in khela hian Leverkusen tan Patrick Schick chong goal ni a khunga Tillman chong goal khat khung ve bokin Werder Bremen lama Romano Isak le Abdul ten goal an khung ani soitak in he in khela hin Leverkusen hian 3-1 ma an hruai la yin minute samruk pathum na
Werder Bremen players terk choret kat manga no chua ani ya kim lo chungin sini anphur ani amai ro chu an su zole veka Eric ten Haka en goal team hian point khat bak an hlo chuak zui talo ani ti hian Leverkusen hi khel nia point khat bak an la hlo chuak lova som pani na omin Werder Bremen lam hi khel nia point khat nen som parukna anom ve bok French League 1 lama kartopin khel monom taka champion team Paris Saint-Germain chung goal an khung thei zia an lan tira mol nei tu Toulouse goal ruk goal thum ngotin an sop Hey khelain Paris Saint-Germain tan Joe Neves hat-trick asiama Bradley Barcola chung goal khat khung ve bokin Ousmane Dembele chung goal ni a khung ve bok Toulouse lama hian Cresswell Honole Alexis ten goal an khung ve bok ani ti hian Paris Saint-Germain hian khel thuma point ko nen ma an hruai ya Toulouse lam hi khel thuma point ruknen pasari na anom thong champion team Paris Saint-Germain hi an champion le mai tepo arinom ngal le inke result lam kal santa ila football thulenga lut chau donang o tun chu Liverpool forward Cody Gakpo tangin bul tran don ta ila Cody Gakpo hi Liverpool team tan atangkai zele Ernest Lotan achor thiam zia chu kan thre thiam tlangin arin oma Liverpool tan po rinom ze done tin thu tiam anei ta contract thar azia thu puan ane Cody Gakpo contract he long term te tarlan ani ya kumni le chan ve dai contract hi an zia bel pui ni in tarlan ane hemi chung chang hi Liverpool chun an ron tar lang chiang towa athalak te po mutur aum to ane Cody Gakpo hin ahun thra kan hanti ang chi chu Liverpool hin amang zodon ta a ang le Liverpool tran tu te tan chon thulo mom tak ni ngei turangai ane Barcelona lampoin ni zang khan thu thar an neya Chelsea team in Euro mak ta doi somlia an forward andor Fermin Lopez su chuatir an tum lo thu an puang chiang tange nge ya Fermin Lopez su transfer kongka in hongmeka an chuatir lo thur thu le an malam hun lo turata na an player poimo ani tur thu an ti chianga transfer kongka in hongmek mai ba ka lo lein hong le zel tura po shal an phal zinga atel ngai lo tur thu an soi chiang ta ani tun haya news train khatin Fermin Lopez si Barca lam hian Euro mak da doi somkwa velin chuatir an phal nin thom aleng choi maya ma se Barca lam hian ani hi chuatir an tum lo a ang le Football Insider lamin atarlan danin Arsenal lampoin deadline dead zanina azo ma ngei hin yen wisa chu senglu antum thu puan ani vele tatlat maya Newcastle United chu makhalin ani hi senglu antum don ani wisa hian ni za nama khan akhel mek na Brentford laka alom lo thu le an thu tiama an din lo thu te po statement aron siam towa Brentford laka alung oi lo thu hi atlang au pui ani hemi wang hian achu nge arin oma Arsenal team lama hin kan hu thut te po arinom Kartopin khela United team in Burnley an ne chungchanga Ruben Amorim po zona zo ania Ruben Amorim chun thil nuam tak ani point thum hlo choi kan tan apoimo emema khain khel kha han thlir le ta ila first half a kan tha emema second half a hang kan tan boy ta dew ero thil poi tak ani he team hian malam apan zela malam apan na po thei top kan chua zel don ani kan tha chho zelin karinga kan tal boy zui lo po karing ti hin Amorim chuan asoi Marcelo Bielsa point tu na ya khan thu thar aron neya Bielsa chon Lionel Messi le Lamine Yamal te chu anin nan thu asoya Ronaldo le Mbappe te po anin nan thu asoi zui bok Marcelo Bielsa chon Cristiano Ronaldo le Kylian Mbappe te hi chom tu mamo kan hanti ang chi kha anniya tlarmalama chon anni ay lo anom lo anni chom tu an nei that phot chuan anni hi chong gol an khung renga chutiang tura piang le seilian chu anni bok Messi le Yamal le ro chutiang chu anni lova chom tu tel kherno point anni hi chong gol an khung thei emema an complete em anni panni hi chu inang tak anniya an khel dan po hi ainan na chen po atam le Messi le Yamal te hi chu chom tu mamo anni lova Ronaldo le Mbappe te ero
chom tu mamo an ni tin a sei zui bok Alejandro Garnacho point thu thar aneya kan hretlang theu toin arinom ta thawa handa vele don ta reng ila United team ina ancher chwa Argentine forward Alejandro Garnacho hi Chelsea lamchon kar top khan an seng no thu an puanga aman atan pau million somli an sen thu puangin kumsari dai an team contract an je pui thu an choi Garnacho hi United team cher chwa ani hia coach masa te ha chon an mang thiam ang reng khop maya amori ma noya ero ani hian khelna mun achang to lova chu mai ba ka a team game kheltir dana Garnacho tan mun awm lo ani ber mai hemi wanghen chotir a phal thu a soya Chelsea team hian bo zui vatin an seng no thu an puang ta ane football pandit na thok mek troi di ni point thu thar aron neya Benjamin Sesko chutla che thut theidin hona adin thu asoi troi di ni chuan kumsom ni panni mi chau Sesko hi alania amoriman achordan hi afu tok lova aringam lova hetiang reng ani chuan ani hian inrin tok na po atla cham thua hin karing ane chu mai pialama tuna United team ta na khel mek zinga experience nei tha ani hanzir tir thei turang hi tuma anom lova chutiang ti thei tur po chu mitam anom lo ane chutiang ti thei chu Wayne Rooney awma Carrington Bullock hian ani hi acheng ane Wayne Rooney hi Sesko hian pan threlo se kaduwa apan ani chuan United team a thataka inlan thei tur hian in azir tir thei nge in karing ane chutiang atidu lo ani chuan United team hin atla che thua yang ti hin asoi Erling Haaland chungchang po tun hnaya khan Kevin De Bruyne chu zo ania Napoli azom nuwa Erling Haaland chungchang hi mediate chuan anzota striker i khelpui to a thaberem ti hin anzot Kevin De Bruyne chuan zona chana hi pek har satak ania box sunga nanana chun a thaberang chu amai ro chu box pon le box sunga te han thlir chuanin Sergio Aguero ha a complete zokin kashia a box chunga ro le gol khung konga chuan Haaland chu a thange ye striker thabi gol khung tura piang ania box chung le ponang te kan soidon ani chuan Aguero ha chu atuk lawin kashia ti hin Kevin De Bruyne chuan asoi David Ornstein an atarlen danin Chelsea lampoin striker thar anmel chunzom le thut maya Liam Delap in lema wangkha ani berang chu hemi tan hen Conrad Harder chu senglu antum thu puan ani vele tatlat maya Sporting Lisbon striker senglu tur hian amana po sum engemaza the chu antum ni hian David Ornstein chun atarlang football journalist lar tak mai Jeremy Bailey point thu thar aron neya Nicholas Jackson chu Chelsea laka alung oilo hle ni hin aron tarlang tlat mai hei hi achan ber chu kan hretlang anga loan fee player man do ber ni turin euro makta doi som panga yin Bayern Munikin an senglu thei trepa Jackson hi German drama te po mu ani to pialama athlok lut man to ani amai ro chu Liam Delap ain liam awangin Chelsea lamin antima le turin an hril le vata hemi wanghin Jackson hi alom lo hle Bayern azom tur te po anui ve var mana hetianga liam wanga an kaulet le ringot hi alung oi big lova Chelsea hen kirmai atum big lo ni te point atar lang hial ane Jackson amalam hun hi engtika nge zanin transfer deadline te akheng kharma hian akim changzokin afel thei turangai ane football pandit na thongmek Paul Merson po angei omang reng khop maya Carter team Burnley laka United team anchak nu khan United player train khatte chu arun kap zau mai Paul Merson chon han inta ula Burnley hi ansia katilova chuti rolin United team ta nero na olsam taka ne thei turangai anni omme Carter team ve mai kha anni ya Carter team laka United team anchak rama ani na takang han clear chuanin kha thil lomom ani mi alo ani amai ro chu United player train khatte chu World Cup champion ang main anlom emema Carter team laka chakha antan chuanin World Cup champion lom ang vela ani hial ani chu United team din munti chiang tu ani ti hin Paul Merson chuan asoi Liverpool lampoint thu thar an neya
transfer deadline date a inkhar ma nge hin ma gei chu senglu man an tum thu an puang vele ta an defender chok tur jo Gomez mun rok lo khatu turatan ani hi senglu an tum don ane Liverpool hi anin dailo ang reng khop maya soita kan jo Gomez so AC Milan akal don ti achiang thokhat towa konate chu hliam wangin ni jang khan lak chu ani bok chu wang chon ma gei hi an tan senglu apui mo hle ya an senglu man ngei po arinom Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an nei ya Emiliano Martinez su an senglu thei arinom ta khop mai United hian dibu hi mimal in remna an nei pui fel towa Aston Villa nen hian aman chungchang anin dor le mek ane hemi chungchang hi Fabrizio Romano chun aron tar lang towa United lama kan mu ngei arinom chho tran ta hle Tottenham Hotspur lampoin transfer kongka ain khar ma nge yin Adeloma Lukman chu senglu antum thu puan aniya Ademola Lukman senglu tur hian amana po sum the chuanwal antum ni tarlan ane news train khachon lonin ho phot antum ni hin antar nang bok Chelsea lampoin transfer kongka zanina inkhar ma nge hin Colombo ni chu senglu antum thu puan aron ni vele tatlat maya hei hi achan ber chu antar malam thuam chak antum wang ani thei hial ome Colombo ni hi Juventus nen thuk takin seizom anni mana ma se indor na hi atlol ni in tarlan anni hei hi Chelsea lam hian man tangkai antuma senglu antum thu an puang tavat anni Adrian Rabiot point AC Milan apan don ti achiang ta ni jang khan aman chungchanga Marcel and Euro mak ta doi soma anin rem thu puan aniya zanin emo voinlama hen an senglu thu an puang don ta ane Rabiot hi English Premier League lam atang point som tu neima se AC Milan lam hi athlang ta a ang le Liverpool lam point hun rei tak atanga senglu tuma an lo hel to chu an ti lo tling thei don ta nge nge ya ni za nama khan Fabrizio Romano atarlan danin Liverpool le Newcastle United te chu Alexander Isak man chungchang anin rem ta pau million za som thuma Liverpool in andor na chu Newcastle United hian an pom thu puan anita Liverpool tan thulo mom tak ani ngei arinom Newcastle United hian Stuttgart train Alexander Isak mun rok lo khatu turatan hian ultimate chu an sengnu towa an sengnu thu an puan nu hian Isak hi Liverpool a kaltir an phal zuita ane British record ani zui don buka aman hi atau don hem ang reng khop mai kan hriat ang khanin Isak hin Newcastle United so san tumin anuar chiam maya Newcastle United tan inlan atum to lo thu te po asoi hian ani kha atopa chuan atum chu ati lo tlingta Liverpool team ani hi kan mudon ta ani ole hadi chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le ma han tan min han lak pui le ula thungai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don ne